Ya chagwa te kon dial ner gon dial de konten te ko raj mi matod ma baben lan ni je raj mo qui warga kam cha gorga social media katan chalo chuonga nat ka gambel cha gorga to ling li ni onan the only population or the only useless population and valueless population in Ethiopia is Nuer population. La population in thɛl ke ŋuan in thɛl ke Ethiopia ke kan moi ke value ke Ethiopia and ŋuan Nuer karwade. Ya tege ne ti gwai ke loy dien ti chugar ko wai ngu goru jeno no weekend che cha doru cha kwat jene duoben gore je kon dial ngai kon mun tuwo ko gambel chi jidit ko kon no te ga dor kel mi chanke jek mi chakam chonde ko gwa mu bar ngai yenen mala rai ku kwide long ne chang reason la ra je number 1 population wore cha value a federal government ke de la redi ke kan recognize number 2 population wore cha value kuma gambel ke de la kan recognize kuma gambel ko kan population ni doru dial ke Ethiopia cha ka recognize kam ga jipe gan shalo di jek ko ngwandu region dial ke Ethiopia both gane doru ngwan ken e gambel ko rada both go mo doru motor kada bon ngane da both nuara rewde kan kwartan da ka gambel nuara kan bar shi kan per ko nuara ngwan ken tu bar ko kor len kan bar ka len midit ko ken ka jen ngwan wi de bakel percentage mi jen ngwan wi de bakel wi ko kor bar ka jendar wi de kel wi ko kor pad me de kan kwore la kan per yit ana mo yene to mala yene per gane de tot nyo de jeonen population do no mo tele value ko di ko le che ka yalan dollar ndan mondong di kor jak de junung kinu waraw ke kinu waldi ke Ethiopia which mean population kel take a value population didn't take a value tele value de ko de ja chole value le zide ke useless zide ko population michi jago bulwar tergene en de tot michi ji long ko nen brodu lebrate ki brodu kamrar ri chi tergene en tot ngulo ga jimo population michi ji lok ko nen e chaji bu compile ki kel re react bi ching ki ndema nuora jentel chong go bi ching ver wer ga gambel cha jago bi ching ga newland da ne den tot chu go berber sa jen buna ni chang na ga telemo lark cha kon kam kwar kurundial telemo lark kwar kuma mi cha ga badak la kon pega man tore ja kam kon bu kon celebrate ka che jen pega de kon jek ngwan mi tede ngwan telemo loga na ka chari ko na ide kuma man la je ka loy na de longonen la berna ko ko media ke refugee population dun a population refugee ka bajan exactly jamba wala do kwaran shalo nan to go kuma ka ber therefore indirectly shin dem ale mitu kana modern ale mitu new den na wodi yen war population dun chike ngwana refugee kay
ko jen lat ga ber ga media jen shawo mu implement gwa mi ko kwana kanata ma ke election kamir ka ngade ka record ndan titin me cha gor ala no won kare shon titin ka sin parliament ala ga da ka je la ber la kana te ne ti jen ngwanu de die benuara bi te ne ti jen bakelu de die ala la nga ber ga ne ti 20 ci tok bo ci jere shon tok ngode te ko am de tele kan kam nuara bedoron ko kien bi ko lo wokor Cienta waya ngu kan ndama ka kan time mandama nuare plazram chongo ka central government tega ka 63 bar plazram chongo ka central government ga tega 59 la gab of 3 people karodian cha 17 eda ne wal cha wich ci gab me 20 jaben ka 3 what is the reason a criteria andien cha use jigambe al makan use ji federal ko ji federal lantam uromani ko ngwane ken ke almost ke 34% ke 35% of the total population again the same percentage mo jekanum ka parliament bono the same ane amara na entamo kwana kan ci gabar kana majangna ke la kona cholo bujangna majangna te ke 24 seat ka parliament dun gambe ke kan ga 4% of the total population out of 100 Micha use no population la ratio la chi jala manda ko ngwa ga jamo angu kan ber kan chule ni majang ne dio nyogo kata len nor ne kan dio therefore jinda te chilo du jek population do micha value we do kada ko ngwa ko population ci yene de kula bele de yen bele ke de yen bele ram let mi ci gano ina mo gal ajen du nan dit kon wore ko la kon yurro da ro koro ramande kon gaga yibu kon pel yena ma chane jege kwa da nore jege ne jewno na population nore cha jege useless ka valueless tele mu ko nore benefit ge jebo ko changa men in kon pain kon koro pain da na population an ci kon utilize ko bo kon benefit ko ne de ko torbiela ko kon tele me je kon tan pene ko kon men bus station ka service la ka allocate go adante population dit ne den cham kware ya ko bene ngana ko kon consumers ne dumulel ko lote tiel bo lel kon population and use bana tielat bana piu ma doro kon bana kwa kon kokoro kon nyu doro kon ko che nyu che jojo cha kon nyu do ki yen ji wo ki yen ji tera ko jiran mu pene ji gwanter la jangi ji ke chenga tel do mo do mo dingi gwanter cengwanter jala ngi jëm ci roy de ko roade men action ke yen be yikul ñu do ram me jengwanter bi men peg ko logo jiga log mi ni ke gwanter ko peg mi ni bi ko la ngay ento to da te chaga lok tel mi ko no mo lok den tana do no motor ya kam ko ni jala ko ni changa yam ngwana la jojo weni be mi ja kwar kwany mo ko raw jire ak do dial ko ber ko kon ngunga kon katal kachi kwaran rambu benang kon runu nyok ajang wada la George ntama je George bandro expose kon pain kon ban gwai karo dan ko gwan ba ben ko jang ni bunyi na majika na ngaji wonen itega metega diu boinkel je joga lo du musho ngaje background woro ko jigam ka jik Ethiopia atene de ngaje medan nege tamaile selasi la gwado nga lede kamene time dergi du misho te mangaje de won wori pu ci gi Ethiopia ko ci ang chenga ye ci ang ne ti juwe ana mo cheng ci kono la ci andan nyu do je won ne ci ram ci kon jege wo e we dan me konten da fo ne den dier ga dunga mbel kane di tor long tel nien ka dunga mbel jegga mbel ya dorin to gono gwar kwar kon wona ko gwar kon wona ko wana kon wona ko diano kon jente dien to noga long dien wudi shalle galwa yang kana wud mi din mi shalle may dol ci ne kon te kel mi I don't know kwaje gwade ndam mi ja ni kwaje kana mi ling people like 1980 tono Tishiran bedwal dien toroni ki almost yaran yen te jin ko ŋuan ko ke dung wo cha yan ne ko ke dung ran kwal
o la kan chondian lat go den shalo dwal na tin bukan lat nuara to ŋuan to wije gambel yudi ndwal tanin chingala ji so Sudan dab grano ngwa dab guru ngwa bat chiloy du te gambel te no point wo gambel tana de nyok tambien ko kan span ko te ge ching ro nyala bukan utin chicken gambel gu je kan la gwa lip ni kentin almost section nuar daro tandin lip kan la ga ji so Sudan bi lo jok tandin lip kan la at any time buin mondak te gwam ba ga banangten edine to tel dum bukan lo kon e fo bandor dan la tok a jen la ra jambono na population dan ta useless ke cha valueless ko mi cha kon gwe ci ke sidamun ke cha kon gwe ci romun cha kon gwe ci amara cha kon gwe ci ke berge Ethiopia ngun nyu do na population anu ko value ko cha value janga cha kon jana no bu koropong i jen la goye bu kor lek bango am te dor tam ko ne direct shwana bia confuse kan waran to wi no to wi lon kan kor jen la kon dia ben prod gem kon what are we doing kon e direct we dan yara economy kan inferiority midit te mo dong ne plus religion kan UN to dogon dial te ke impact ka tan te ko kon tamber but chiru dun chi yena ngej ko some people don't in profession do it's not attached to society how society is functioning ram kel chen kan profession do latin mo dong ti loy we di ngai societies where this society is heading to there ana ngai batana pegran ko ide ci project du jek ci la du jek ci organization du jek ci ngudu jek ci tok bu gene do won bu survive yi yene jiggalu bu kula longono yo mete mi ton mi ci gad guru lar jëm bi kula bana gaga mo jën bu kula ben joji jin ngor ke jiram te ko ngi ci rom kuy wo ci lok to to ge je ci kan go jerizen mi cheno tele reason mo do dien mi kwa mi ke mi de la reche do reche go tele mi ci ko la no population ta useless population mo kana value de cholode yo ta mo ku yo compare yo Iran kan yo America take a different midit value dien cham ke yo Iran ne yo America therefore jin population you dan population where de la cham population bara jente ga value population where tele value and that is what is happening ba ko la ra de ba ko ngbi de chala no ba ro pong cho gwa tok balat che joji dan chi tok lok chi ŋuan ne no we are comfortable with kaj ko ba kailat che joji chi dan chi ko no ba kailat kaj jen chi kon jela kono gwa ka jam jela kono mala no long modern tok tamram mi chi tok lar either ba we che tiai ba we chi widi jek ba we che na kwet ba we tungudi la no kono chi na rod gno ngwa no still bana safa ya jerizen mission no chi ntama me ji tuo gambel ko ber lo ŋuan no ci ka nuore ka ba ka pin chondien election mo cha de yor de real ka ba real ka che de wo native 46% ko la yene len kan naga 3% ko ra chan len kan naga 3 people ko rodien cha ne kin da wal barote wal cha ka kan cha ka bat che je nga bel malan de roy to ngade de roy ke de yeroy go tok berten mi bergol te population yeah thank you